पाउचे यंफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे पॉजिटिव ओइबा हेंगटपना कंटेनमेंट जोन हेंगटले ट्राइबल हिस्ट्री लेतबा मियोइ सिंग जाउना मणिपुर द कोविड-19 के पॉजिटिव ओइबा मासिंग लेप लेतना हेंगलकपदगी मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट सिंग डिप्यूटी कमिश्नर सिंगना मफम कया लेप लेतना कंटेनमेंट जोन नि हाइना लाउथोकले इम्फाल वेस्ट की डीसी ना कंटेनमेंट जोन नि हाइना लाउथोखरबा मफम सिंग अदुदे इम्फाल वेस्ट दा सगुलबन वहेंगबम लेकाई संगांगै अवांग लेकाई थांगमैबन माइस्लाम लेकाई सगुलबन सादोकबम लेकाई सगुलबन माइनो लेरक सगुलबन इंगुदम लेरक नागामपल लाइमयुम लेरक लालामबु मखों खैरुम लेकाई हैरांगकोई थोंग निंगथौजम लेकाई लम्फेल सुपरमार्केट अवांग खुनौ विलेज नंबर 77 अवांग खुनौ अमदे रिम्स की क्वार्टर 20 टाइप 2 ने बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना निंगथौखौ वार्ड नंबर 5 सु कंटेनमेंट जोन ओइना लाउथोखरे अतै डिस्ट्रिक्ट सिंगी मफम खयासु कंटेनमेंट जोन नि आइना लाउथोखरे कंटेनमेंट जोन मनुंग लेबा मियोइ मापनदा मियोइ मापान थोप यारोय अदुगा मापानदगी मियोइसु चंगबा यारोय जोन असिगी मनुंग लेबा मिपुंग खुदेमग आरोग्य सेतु एप सिजनगदबने कनागुंबना कंटेनमेंट की अथिंगबा असि थुकाइरबदि इंडियन पेनल कोड 1860 की सेक्शन 188 की मखादा दंडी फंगनी आइनसु मरी लेनबा डीसी सिंगी ऑर्डर अदुना खंगले अतोप पाउ अमदना स्कूल सिंग हांगबा हौरबदि मफम कयादा अनौबा इन्फेक्शन थोक्लकने इंडोनेशिया ना कोविड-19 पैंडेमिक लाक्सिननबगी थौरांग सिंगी मनुंग चन्ना थिंगलखिबा स्कूल सिंग अमुक हांगतोकनब होटनरक्लिबा असिना मफम खरादा अनौबा कोरोना वायरस केस सिंग थोकलकपा याई हाइना सगुलसेन निमित्ता लेबाक असिगी ओजा सिंगी फेडरेशन अमना फोंदोखरे जुलाई दगी लेबाक असिदा अनौबा एकाडेमिक सही औखिबदगी यामद्रबदा महिरोय अमदी ओजा सामक मरफु कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइरंबा थेंगनखिबने गवर्नमेंट की डेटा अमगी मतुंग इन बालेम की मरी सुबह ख्वाइदगी मिसिंग यामबा लेबाक असिना वायरस की केस मसिंग यामदना थेंगनबा येलो अमसुंग ग्रीन जोन सिंग द महिरोय सिंगना स्कूल काबगी चांग द पनखै थमदुना स्कूल सिंग अमुक हन हांगदोकपा याहनखे गवर्नमेंट पनखै थमलगा स्कूल सिंग हांगदोहनबगी थौरांग असिदा लेबाक असिंग महिरोय अपुनबगी चादा निफुम दोइना दमक स्कूल कहनखे ahal laman sing na makoy gi masama susing asigumba John sing da school kahaloy harabasu yai Federation of Indonesian Teachers Association ge Secretary General Heru Purnomwana pandemic ki matam asida distance learning na hena phaba option ama oigani haina phangdokhe matam pumbada aikoine school sing da coronavirus laisa sandorakani haiduna authority sing na section wa khanganduna lakhe mai onchinaduna tambi takpi ba tawbabode offline natragana online animaki oina distance learning na hena kudung thiba thogaloi haina magna phangdokhe Amaromda Indonesia ki COVID-19 task force ke spokesman Wiku Adhisas Mitona paumi singda ai ke madude karigumba health protocol sing chapchana ngakbirabade school singda Anouba coronavirus ke sing thokning hai oide Nakalamaromda Khatna-Cheinabagi Thoudokta Nungna Kokta Thombadagi Sinmi ama Sire Imphal West District ki manung chanba Langol da leiba Sebiu School campus da school sabagi thabak toriba Sinmi Masel Ningai sangdai na tuna khatnarakbada Nungna Kokta Thombadagi Sinmi ama Leikhidre Thoudok adu da Leikhidre banupa adugi maming Azad Ahmad sahi kun gamapan apokpa Hasan bane kawe mak asam gi Morigau khundat leibani aire police ki pauna hai Thoudok asi haukiba nongyai matung pung baro makhairom taba matamda thokibane makoi Langol da leiba Sebio school ki campus da school sabagi thabak tawbane makoi leiminaba masel ki marakta mayai ka bachinjak yu thakminaraga Ningai sangdana duna khatnarakbada Azad Ahmad ki kokta nungna thabadagi Leikhidabane aire pau asina makhatana ai mangoda nungna tharuba Sinmi adusu police na phare maki mamingna Santos Sonar sahi kunga manga apokpa Manar Singh kawe mahakso asam gi bijate khundat leibane Thoudok asigi matang da Lampel police na case amala khutke bagat loina na asi bhaksang adu RIMS ki mokta postmortem taunana ba thamkhre aire parakasida ngasi positive oiba mioi ama Leikhidre aiba adu ngarang nomidang pung taraga mathoida negative Laktuna recover toraba matung ngasi masage atopa anaba amadagi covid ward Leikhidabane aire pausi asina JNIMS ki official amadagi phangba pau amagi matung inna patient asi covid ward di discharge tawdringaida atopa masage anaba amadagi Leikhidaba confirm tawre mak tha asigi sechat ahumda positive oibadagi JNIMS ta admit tawrakhibane mahak sahi marfuga mari sokre Bishnupur dagi ne aire mak ningthina layeng chatharaba matung covid ki chakna pathap ki matung inna patient ase numit tarani ki matung da haibadi ngarang ahing athing bada amuk hanna covid test tawbada negative lakibane aire aroibada content sing asigi maroiba pau khara asiba pawdam jari pa Manipur Local News YouTube channel amade Facebook page asidagi yengbiri bapuna mak pathaga chari loinana
channel asina atom da kanarabadi subscribe like and share to ba kaubigano punamapo amaka hanna thagachari